Ekitabo ky'okutandika essula 13. Abulaamu okutaana na Looti. Abulaamu yaruga Misiri n'omukazi we n'ebyabairaine byona na Looti bataaha Negebu. Kandi Abulaamu akaba ari omutungi munonga, aine amatungo mingi n'efeeza n'ezaabu. Yaruga omuri Negebu yagumizamu okuhika Beseri, yahika omu mwanya hagati ya Beseri na Ayi ahu yabandize kuteera ihema omu kubanza, kandi aho niho itambiro eri yabandize kwombeka ryabaire riri. Okwo Abulaamu yatakirirayo izina rya Mukama. Kandi Looti nawe owagenze na Abulaamu akaba aine amasyo g'entaama n'ag'ente n'amahema. Ensi egyo ekaba etabashire kugituuranamu ahakuba amatungo gaabo gakaba gari mingi, nikyo babaire batari kubaasiza kutuura hamwe omuri obwo bunaku. Abariisa ba Abulaamu n'aba Looti bagira empaka. Omu bunaku obwo Abanyakanani n'Abaperizi bakaba batwire omu nsi egyo. Abulaamu yagambira Looti ati, ninkweshengyereza tureke kugirrana amahari n'obu baakuba abariisa bangye n'abaawe ahabw'okuba turi ishemwe. Ensi yoona tekuri omu maisho, nakweshengyereza leka tutaane. Koratware orubaju rwa bumosho, nanye ninyija kuza aha rwa buryo. Narishi koratware orwa buryo, nyowe ninyija kuza aha rwa bumosho. Looti yanaga amaisho yareeba oruhita rwa Yorudaani rwona okuhika Zowaari nirufuka rwona nk'omusiri gwa Mukama, nari nk'ensi ya Misiri. Mukama takashwekyeriize Sodoma na Gomora. Nahabw'ekyo Looti yiihamu oruhita rwa Yorudaani rwona yatoora oburugwa-izooba. Okwo niko baatiine. Abulaamu yatuura omu nsi ya Kanani na Looti yatuura omu ndembo z'omu ruhita, yafurira ihema rye yariteera haihi na Sodoma. Konka abantu ba Sodoma bakaba bari abanyabibi nibacumura munonga ahari Mukama. Ruhanga okuragana na Abulaamu endagaano. Bwanyuma Mukama yagambira Abulaamu ahereze kutaana na Looti ati, yema omwanya ogw'orimu onagye amaisho oreebe obukiizi bwa bumosho n'obwa buryo, oburugwa-izooba n'oburengerwa-izooba, ahakuba ensi egi yoona ei orikureeba ndyagikuha ebe yawe kandi n'ey'abaijukuru baawe kuhisya ebiro byona. Kandi oruzaaro rwawe ndyarukanyisa rube nk'omucuucu gw'ahansi. Omuntu ku araabe naabaasa kubara omucuucu gw'ahansi, n'abaijukuru baawe nabo aryabaasa kubabara. Imuka ogyende orabe omu nsi egi, oreebe oburingwa n'obuhango bwayo, ahakuba niiwe ndigiha. Abulaamu niko kufurira ihema rye akagyenda, akatuura haihi n'emyera ya Mamure eyabaire eri Heburoni akombekerayo Mukama itambiro.